Amasayula, Ning Seki Chardaneta Yuri. Abadong Bakyang Aning Sechang, Apiticho Sopong, Limite Apinanguchicho Zade, Abadong Bade Ning Seki Tang, Abenanye Mayano Muchicho, Isa Apio Tacho Kanyang, Apimapada Atamong Kanyangso, Arakuning Dang, Abadong Bayang Wang, Ko Matoza Apimapa. Ibahi Tsaramba Masayulile, Changiba, Amasama Panyamorang Chela, Yusra Zazi, Amanye Koshula Nakadoi, Sarambana Kantayo Bujicho Mateta, Abadamba Mapanung, Abikan Aning Se Jarunida, Saramba Masama Bakula, Tankina, Long Lamna, Kanyang Zaropam Naliro, Narinyapam may be Christaning La Kanyang Sena Kechori. Isane Bama Patikina, Matoza, Abadamba Kyaning Secho, Kishiki Sanya, Rory Bombayatano, Iba Kitana, Saramba Langna Batroba, Isayola Zesongona, Isa Tamuningla, Taken Hobina Tankina, Iba Mopa Tickets in Umba Tsingdinayari, Kishiki Sanya, Rory Bomaya, E. Chungcheko, I am resolved. Sama unity upon Pamnalide, Tikira Hobide Tankano Tintu. Hallelujah. Amen. Maso, Tikira account, some Matoza Moajaso, Adebekala, Agape Girls Hostel, Ki Kaduna, Abadamba, Ning Senior Ko Pekya Chinalile, Armalon Kyate Pekya Malajari. Fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. Wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. Cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candle glowing the dark. I'm hanging on stocking by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. I fall asleep to lullabies, the morning coming soon. The only gift I ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candle glowing the dark. I'm hanging on stocking by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing the dark. I'm hanging on stocking by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Myself.
Agape Girls Hostel la Akizaradi Sangbana Matoza Mawajan Ade Bekala Tuensang School of Music La Chicham na Violentino Ako DSM Tuensang School of Music Choir na Chamber Choir na Ki Chaba Nolam Keno Chego Tuensang School of Music na Ro Nolam Kenong Nida Ade Bekya Country Ubajari Ki amache amawa kabila rapro reason narabama matova ni songere he TSM Chamber Choir ira ade chanong baki the Christmas yo cover song haja atu amala takubachila YouTube la officially release ano narabam na bakona niko amawang songere Tuensang School of Music Naranolam Chapala Sangbana Matoza Mawachaso
Ade bekya lai sana akanya mapa ko amakap mapa three nolam alang mapalang baba kuna abadong ba ning se ba bekya lina 255. 255. Ông Giêsu yang injari yang siap anjari mato za ade sa isa Lithro kuna ki chaba nolam ka du kenoi ate kai ki chanung liro acha shomala Tuensang Town Baptist Pastor Yunan kuna isa Barrett ground public ground achala advance Christmas tapche che chona lile shomala manga bachila na cha tapche dikenong lile pamchi sa thangchi na cha rongnam yo bajano achai go wate pamchi mali yanung chanung cha da phamaling male tuno Pastor Yunan kuna pamchi lapcho rongnam nalile achai go isa yuchradi sa tamung acha ba advance Christmas tapche la bana yuzi chanung ko amawa ngunung ba cha chomachiri ate kai isa de chayonong liro acha advance Christmas tapchela shomala isa Lithro ninglana special number present chanong lile acha go isa khara amawara ningda acha de isa Lithro de isa mayurabe de changusonu arana changuso chola khadana amali chiba linge isa na thingba chale ko yona arakyaw ningse janong ko tangkenala isa traje janong ninda ate Lithro kuna acha special number present cha isa dengusonu maso sarambana mojang shomala Lithro ninglana changi ate isade changso ba malong araw nolom kenong lile chego sarambana nar malong mato za trono isana sa tangkerang la traje chayanu ki charale
tuna ato da le na first charo bala ra tadari khili le na all the best samram ba na to za na ra trono chenge sa de changdanu tro channel ba azang da choza sa gorendra akhia sa ar khatulana manga cha tro channel le ila tung de cha chenge sa de changdanya ba iba azang da chokhone sa de changdanya ba cha anmala lamching liba spiritual maturity anmala lamching liba ko anmala zike na chiba chaning da isa de changdanyare isa de lang nanong ning da na azang da chojai da kire akhodiba korin akhia sa ar khatulana manga amasa yunai da yori janirati narate anmalirate roi chodanong makore ta shutsangi chara ko yutsila akhunga de roi chodanong kangre amakap chuyungnu na ma ta nikina nara kangre tuno narana cha khechonung akyang ma ko atemi nara mai tuno nara shutsala lile nara yola namo ko yuchi likha nara asusa roi shutsala malirato kharana I bol mono ko apollos mono pa yoba cha limi shutsa marato ibai tsona ba masayu iba zangda chocha rami ba river ball na isade yongya pa anmala lamching na liba anmala zike na chiba spiritual maturity spiritual growth ningda isade ba zangda chokuna changdanyare isa yutsradia tamuna krista cha yutsradia tamuna isa anmala alamching ko anmala azira chaba cha isana khanyare spiritual maturity spiritual growth anmala ziba anmala lamching ba achai sa tamuna khanya ba isana lungphi ba ko isana makha ba ja jali ko isa le de nana cha isa christian ra choba cha sa jali le anmala lamching na lipai anmala ziki bai anmala alamching ra cha bai anmala lipai anmachi ya ningdang idari ningda isana tumbi achai sa yo christian yo isa daily day to day life yamung ma ko isa nana spiritual maturity makang living in spirit anmalali pai tu achada classroom la yamukhadu chingthing roba achada de acha is a theology ki pa ali sobola me ka nearly ka mayamila pastor cha nroku mayurate ching ko anmalali pai anmalalam ching bai tangi ipu namina anmala akang lipa maka anmalalam ching bai tu acha inasa mayo che ba ipu ne mamte parate la yor bai ta cha inasa mayo che ba chali cho acha khada cho na mamate cho tu no acha ba azangda cho cha masi cho ki ba cha samali ko bible christian radina is a bible neglect cha ba ki ba azangda cho la every details kadang chi jai sa kya try yo ba cho na lile dai ba azangda cho makhi ba cha ne ba anmala lipa ko anmala ziba cha mamate na li cho acha ko de Reverend Dr. Watina cha chingdi cho ira cha khadang lam thinger bai ira class ra ka dala discuss sar pai kha anmala li pai jatu anmala alam chinge ba jatu hachai ra saka tang thapta ko ajai ko azingda chola bopo hibaning da yang chinung ba dila makabra pai azingda chola cha bopo ipa answer because the Bible has the answer azingda chokuna do answer li cho cha hibaja yang chinung dike chu akhudi bala lamba ja ko de anmala alam ching ko anmala lipa ko chanuna akhulam ba cha choyo mangu chira akyan chapa chi yekira hiriza anmala alam ching chai achada alam chu tu no arana choyo mangu chira pai atu ningda ngur pai achi cho ningda sa cha saramba na mela wala ma ka choyo mangu chela chodar pai achara ko tha bora me pa akyan chapa sa char pai ara dangke dana chokuna falana amangin ma sei pe chanung cha achada choyo mangu che ba ji alang ba ba cha ker ba je go anmala alam ching cha hiri chai kholo karna charamba yu anye mayanu ningla malake ka tu chinu roi charamba yu anye mayanu chora pai achai ko hiri cha anmala alam ching cha hiri chai kholam ko kharala khatam fasting khera pai 7 days 40 days prayer home la pamra kharala 40 days fasting kyo masing khati kada nyangi acha 40 days fasting kya ba cha tu kada fasting khero de ara cha nyathung la ma kha ngizela cha ara na cha noodles roi ruti roi chur pai chuyono acha mala chubana ara nyemu fasting khye khata ngi cha da healthy acha dali bachai ku
an mala alam jing je hiri chai balam khara missionary angi me only me chana chanchi akami kha gu je cho missionary mu chira ba evangelist mu chira ba achai ko hiri je an mala alam jing an ma chi ye je hachari du chai ba che lam thingu tanye khode azingda chola je thing manuna ma khang limi mu chi limi sa ing ga li je thing na manuna choyo mangu chi ba wara khang kyang cha ba ma khang la preaching cha ba zara ba yu cho ba mission mu chi ba it's a thing na ba ka non Christian ya tri ma par na me khada mu chi ba choyo mangu chi ra kar la achi ba ka mi za tra ti la isa pastor ko da tra ti la ro ba tra ti la za pa yo zo ko lang lam ba zo aya de avichaya iro ko khirate ani me anu choyo je ba jir ba cha je ba choyo je ba ji ba amangi zi ta se na sa choyo mangu che ba je bi chi ya tri ma par na mi na chana yep cho dar na tha ba kala mutsing da se na mi kyang je ba non Christian this missionary di khadang li le ko de YouTube control na phone di la thing ko Muslim ra anye ma yanu cha chang ba yu ara chang yu tsing ba Hindu na sa tsing ba changi Christian ra dia chung acha Muslim kang chi na raji le tuno ara na to ba cha anye me yanu atanu ki ara na tsing ba acha ko jari missionary di tsing ba changi ba Christian ra di me atung changi kharbap si Hindu ma pa palang chi kharbap si to Muslim ma pa palang chi khang ya ba acha ko hiri chi yati alang ba ba cha thing ba nguchi alang ba ba cha thing ba kha apara ni me chada nguchi yar cha ka anmalla akang lipa Christian ka tuning dong anma akang za tu aja azungta chola ko de yang chino ma cho azungta chona aji ajai sa kyang answer jaba liba isa de chenge changda nya ba za chali ko de sa nei ba river ball na traba goren wa khai za thing na manu no hiba goren yang ti bai za Greece limila Ismas matam ka tulali cho ko de English la na Ismas ko yono na acha ali ekang ali ka ta la lopa kyo lipa ali koilang saki ali ekang ali ka ta la azung anya ka ta la kitili cho ba acha ba kitila ali na chung ra da cho ba acha de cha Ismas ko jire acha ko korin yang di cha azung ka ta la ita liko koilang saki ako azung ka ta la lopa kyo Kimicha loba kyo Greece limila liba goren tiang ti za achada na licho koi ba goren tiang ti za ka tang alira yang ti khadu licho e ba za isana UK la ko azum da chola than licho wealthy city to no araja azung kala alung la cha kilir ba ako cha ba cha loba ali asu business sa chi chaka acha khadu licho ba river ball anyu ba missionary si chelang ba de Azaba yang di Korean yang di laza tu no thare kia ching azaba Korean laliku abina Lithro tree che jaku abina Lithro tree che yo baje yutra trung kang so ba azaba Korean zape jaba abithali makam masha yang di Ephesus Jerusalem Antioch Galatia yang di thali hoting na Jesu Christa yusia cha bi baji cho Azekyo abina Lithro tree che yo baje ba no thare kia yo la pamba Ades Ephesus, Jerusalem, Antioch, Galatia, ho thing nung chi balide. River Paul yang zaba Korean Lithro la ni Yusia tung ro nung dike cho. Azaba Yusia lang thare ro de River Paul na. Hiba Korean Lithro Yusirati kya maza makki nung ning da. Pamaling alang papa ning da. Hiba azungda cho cha tra cho bali. Hiri problems ti to isana azungda cho la ka dukana thing na bakang. Yuche ma cho ba. Let me show tala ma kyamaraba. Immoralities. Let me show tama po machine na trana himba. Yutirati katala. Chi yu alang treliba. Ya tri mapara saying gang libichiba. Ama talang doba. False teacher. Ma kansuba yung ba alang tarekuna. Arakatala disunity. Make makuda charo soba. Hikyo pa alang tare. Ma kang lang narakatala. Abidu lang nara achaw. Abidu lang nara amachaw. Abi tuza yuche chore ira api mono api ara api mono pajadari alang thare yube jarong licho achai ko hiri problems alang baba ningda hiba azungda cho tha cho ba koila atung de sa river ball na nothing ke cha na tra ba cha hiri problems ti Christian akangla
na ko I akang budong ba Jisu Krista cha yutsir dia akang la hikyo pa issue alang thare ro de isa Christian akang khadu khatali a mature spiritual life yutsir di khadu anmala lamching na anmala akang lipa cha khatali nu achaning da tra cho ba main issue acha changye de isa de changda ye ba za zalele ina azangda chola chanda ju akhunga ning da azara ning da acha da tra jo isa na ahia sangla changu ko de isa na akhunga infant akhunga azara ning da saying gang le jai sana lam tingru iba akhunga ra saying gang le khabi ting de la ka da lam sa sangure khabi lam ting de le ri akhunga yo saying gang le jai sana lam ma saba kha chere sa thing ba chali tuno akhunga yo saying gang li azara saying gang li sana le de nana cha ba azara saying gang li ta bichi akhunga ra saying gang li ta bichi tuno akhunga ra yo saying gang li azara yo saying gang li jai sa aziro ning da isa na delam saraba ma sar isa ning da irritating khadu isa jamba ji so ba saing gali za akhunga ra ko azar cha za ke ra che ko iba Corinthian Lithro la yutsirati zariyo saing gali za akhunga ra saing gali azar ra saing gali ni kila yung ba chuzara saing gali pichi cho ba azangda jola cha chung azangda cho Krista na kenya ba amachala isa akhunga kyo tongbalang longlam larin thangi annalala yutzilala alam ching khadu Krista cha rake na libalala alam ching cha linung baning da acha changram bayula to ba cha jala chai guri bor bol nara yutzirati Krista cha yutziba nara annala akhunga ru itali annala azare kyo tali da nara lam ching na ling kha te by spiritual maturity annala lam ching na libai cha to Kode sana azangda chola thingna wanuna. Kode spiritual maturity. Anmala alam ching ko chanona. Anmala alam ching ko chabaja. Ayung lana amali chi charoba. Inner transformation. Ayung lan kina mali chi na po che charon. Ayung lana isa kan saying kali mali chi po che charoba kuzana. Nyamong kuisa Krista kyo na lipa akang aja spiritual maturity, spiritual growth. Krista kyo akang lipa, becoming more like Jesus Christ. Chanye mako, chanye saying kang le atau. Atu ching sedia desa saying kang le atau. Nyamong ku Krista kyo na every day to day life. Ayung la na amali chilipa inner transformation. Ko te na ko I Krista kyo cho ba ayung la za amali chita inner transformation za tike no. Aja ba inner transformation ko na nyamuma ko isa za Krista kyo no. Para na ting de changye la khatsa ngu chokli atu thinka changya te sa achau ba kyo la. Changya te sa ala jisu kyo le ba yo che ba. Achali le hatsa ataza to isa de achangna kha Krista kyo na lipa. Inner transformation. Ayung la na mali chi na charoba. Krista kyo na lipa kang za to kode sa na khadu khang khadu thing manuna. Krista kyo na akang lipa. A matured, spiritual, matured person. Anmala alam ching ngitsara Krista kyo na lipa number 1. Hatsaba ngitsara apio akang la. Amay achoma na ching lire. A matured Christian will be filled with love and kindness. Amay ko achoma na ching na linu. Alimi situation alang paparongi. Malang mapi che nung cha atrangi alang thare chalinge. Isana mayura kyang amay ko achoma ngusoba. Para trangi ba. Para matingya ba para se chiba para se cha chape chaba chamali. Irala amasara malu. Narala ama masala malu. Amalung ka dala changche da ba chamali. Tuno la siking la cha amay na ching na lira cha na che na thingba angura tamung de cha arana chomangyanung ko arakya maingenu. Christian ratia tongchenge tikera tikilardi na po saramba yura kyer na po ikyo ba sanyardi na po atungbi hirila ama kheu ngi char hira athangi ngi char la siking la Krista chamali raja hachaba mayura ka mainu ba chomanu ba cha malam che anyula khode sana tingnu na khode spiritual major anmala alam chingko anmala ziba anmala akang lipa pa tu kana Adong de cha self control. Palu na palu chang chang ras in a lichepa. Saying kang lila chanung kole. Kiyu la chanung kole.
atho sharalam lungla chanung ko le lap chola discipline chana lipa khiyula change well discipline inahi chocho na acho mang jangunu inahi chocho na Lithro be khutinu inahi chocho na malung be khutinu inahi chocho na kuki be khunatinu khiyula sa arase sayin kanglila change arase ihita likhangla yo sayin kangli no para matike ba machan change sa Christian khada cho isa the stumbling block yotsirati mayura tungni da isa Christian is a stumbling block khatu chabali rabai para tung Christa yang zero ni rabai da na ko is a lung khatu kyo ni stumbling block chaba khada cho no tuno isa the yotsira chai pa chang Christian chai pa khatu chang isa cha self control palu chang chang palu rasi ba chamali chokuna isa yo attitude isa yo saying kangli isa yo habit muchi ko kiwila arase mali chokuna tangi spiritual majored person anbala alam ching ko yo ba self discipline nacha self discipline napu napage chang chang rasi che ba saying kangli likana spiritual majored anbala alam ching ba cha nate chinung bali le asangu ba ko de anbala alam ching ko chanuna consistency ka ma mahachipa sako hatala dulipa achung samaka akyu samaka sago hataba consistency de tula isa yo nguchi ko isa sayin kali lapchola consistency sako dulipa situation achala sa sako situation amachala sa amali chimali amapakula tuliro acha amapatungkhulang sa sago lipa consistency in action and behavior isa yo nguchi isa sayin kali ko isa kiyula sago lipa Christian rakarala amapukula ningla ribaregyo hipani charila kada nge ningla bariri pati amapukula matrache tsuduko harana chubangi char thing masiro cho tapa anmala alam ching ni chara akanyang la change alungri la change apicha ni chara sa ko sa malingli te sanamangute chalenge barangi chara satinangute chalenge apio sayin kangli lili ko nguchi lapcho cha khadudu chare ni chara khara parapete malong khatula sayin kanglipa khatula sayin kanglipa chaka anye mayano chabangi chara chorang parana bichi na anye mayano chi acha tungge hataba cha anala alam ching khatuma chari to rakhatu ne yoba bre home la kingu rakhatu zatala ra ani pe chaba bre home la za to cha bila chorang bayo achibali le kukhi chanyang pe pa bre home la za to pomba anila yamuma kulungri lirupai consistency malipa saying kangli pa chaba khote anmala alam ching ko chano lapchola isa arase ko saying kangli cha abadong ba ne khenya ba mayuruna ganyang ba charang ba ne khenya ba la cha achali re ba jali amayola anmala alam ching ko yo ba cha ako cho isa ngucha cha nguchinung la alung philipa para aching cho iba cho atamla cha aching cho choro so I khadevanu na iwachola para chingcho sonu I khadevanu na iwachola para amawanu musonu isawa chola achingcho ngupa isawa chola para kanyang ba ko amawanu ngupa hake hana sayin kali achari maliba cha anmala alamching amangaula atungde cha khadu cha hilile anmala alamching ko yo ba cha lalung lam na ching na lipa alung lam la siking hipa ite nala apicha achawe ko yo chepa isa Christian yo problem atiu bazdu isa self righteousness itu acha mala aparala tamungja amacha ko yoba acha isa yo Christian yo problem atiu kadu changele de sa yo lomlong tana ba atiu ba jajale ya thi ma parati Christian ma matera non Christian din change isa Christian ra pede bade isa chana aham mana hamra ba konya sa ham choro isa charo de ham ba cha ba tu self righteousness itu cha ma sa ko aparala amani imaling ningla yang libanu ma aparala ningla yang limawanu iu che chora ma la pila arake choro self righteousness ya thi ma paradin isa pe de ro de cha ba isa cha hambana isa de ashu chi ba alung lam la siking jisu kristana ning ahe chipom ji be jaba alimila charo ba tuning da charo chu jisu krista yang chapung chungrang mi cha chungrang abina he chipom ji be jaba azi kya kan alimila charo na khoining da
akang chanu rong nam ka changi yoi de la na ko itza sao na ko I khadoi chang ba ching de amasali chu sa tamung sara yuche alam chinge ko charu anmala alam ching lipa na alung lam na ching na linu azi kya ka tamung de mai macham da ke da krista ching de azi kya kang balipa anmala alam ching cha atharo achanga cha cha tu abadong pa cha long di ko lipa trusting fully in God abadong ba cha nga ki palipa hacha spiritual maturity akanyang apadong bayo alung ri sa apadong bayo chararo de sa apadong bayo isayo pamaling changda ba itsa apadong ba de nana cha linung ba cha chali de kha here is a spiritual mature anmala alam ching li payo saying kang li cha hiri khotuli le kha anmala akhunga ko yo ba chu what is spiritual infancy khote anmala akhunga ra saying kang li cha to kharo icharo akhunga ra saying kang li sana daza tinga le de akhunga ra cha try ki try yo ba chali aja tu ning da try ki try yo azira chara na nga ki pali pa lung ti pa ata yo ngi ki du cha chata pa azira khara na cha ngi ki chanung ba lung ti pa tra ba cha tu ning da tra yo cha azira khara na ngi ki jang dependence try ki try yo pa ngi ki du cha yang chi pa para cha ngi cha yo human resource ngi cha cha lung ti pa ngi cha cha nga ki pa akang di pa aronu lam thing na li pa cha ha chali de chang is a Christian your problem atiu ja chali is a Christian infancy in a long dire saila pam na li pa la is a kang thanyang Lithro alam ching anmala alam ching am che ko lam thangi anmala akhunga ra ning dang yo ra bai cha anmala akhunga isa na khata chach sa jinu anmala akhunga yutira afalazi kya chale chorang ba de ma ba human resource atlangi char yo atro I afala ma cha cha khata no adela choyo mangu che ra yang chinu di ke ra ba limia chana chanchi sa phone sa yang chinu di ke ra ba ko khila family nga si kya li le abadong ba de hi ba changda no male de la ngi char yang chir ba iko ki family cha sate yo kan la ika haja ba cha choyo mangu chinu phone sa yang chimu sur ba ko khila ku chi chungcha family li le abadong ba ko yang chinu male de la ngi char yo atro de la yang chinu di ke ra ba thap che ma khala ku khila program khara inei ba program muchi khara plan khara lile haja ba ngu chira badong ba te tang khi dana badong ba nalam cho to ko yo no mali ngi char cha yang chinu di ke ba acha cha kyang no ma kyang yo lam chung cha di ke no ma di ke no iru ku khila ku chi ning da cha tu khada cha no amangi ko na lung maji lile ba cha tu khada cha no isa yo atung bi akhunga ya saying kang li cha anbala akhunga saying kang le cha dependency kai testing da par yo atro tu cha yang chi pa tu na ning da padong ba ma ko na ngi cha ra cha tu nga ke no kang ba cha cha atong bi atano cha ko cha ba anmala akhunga ning da atano atiu ba cha chali le so much attached to someone khata cha ba ngi cha ra attached sa ba are yo guidance ning da dependency ka tu kang be ba tu nya mali cha da anmala akhunga cha ba saying gang le na isana ha cha ba ngi cha ra ma ga cha ba malung ma kha cha da ring cha ra cha chi sa cha kha ta ra kyang yu che chonu di ki ara kanyang so no makam no di ga loyalty toward person aja ba ni cha ra cha kanyang so no makam no tu no isa chata chung cha ta mo cha bide yo le apina te le na tang khe da na ba yo no ba de la cho yo mangu che no cha di ki ba cha khu no abadong ba jisu krista kanyang so no makam no de na la hacha ba ngi chara hacha ba malung ko achre ri ngi chara hacha kanyang so no isana makap nung dikin to no akunga ra na tur de try ki try yo ching cho gyo no ngi chara cha nga ke no dikino ko apadong ba cha cha chape no dikino ako cha ba apadong ba te yu che cho krista te yu che cho krista kanyang so no male de la ngi chara te yu che cho no dikira ba ngi chara ba che sa yo tsra acha ba malung tu che sa yo tsra ko ara ching de yu che chonu dikino spiritual infancy malung na ni chara na tu khadano ina na pa anmala kunga na tu chano para khatena tsra ba yu ma kha choyo mangu che ra li le ka hacha pa ni chara cha shirano ba isa na shangnu dikino kilometer miles and miles isa tur na pe kala isa tur di isa jaram ra yu che anu cha de anmala kunga cha de tsra ba yu khadung ino ni da khatena preacher tsara ba yu chora shu la la no longjar muk chung la ro re kha Tuensang la na pha sang bi bo wa chor gyo ni tsara ara yo ki u cheng inu ba
Arayo choyo manguchi. Arana tela healing process linong ba healing nida akyang bangunung atila abadong ba Jisu Krista cha ngunung ba longphi ba chama apo ni chara cha ngunung ba chai sana longphi nung dikinu abadong ba Jisu Krista chana akyang ba ronung ba longphi chama apo hacha ba ni chara cha ba shirano hacha ba ni chara chana akyang ba ngunung ba cha hacha ba cha longdinung dikir ako yo problem atiu ba atranung atiu ba the greatest danger Atranong atiu ba tu isayo lungdi abadong ba Krista cha lungdi ba cha pe chpo ni chara cha lungdi nung tikinu ako khode ya chatanu na hikyo ba anmala akhunga di jana yuche cha pe chpo atela ama chalang la chinung tikinu ako amangi sadan na khanya ba cha hajalili isayu chirdi khrayu che chba isayu chirdi khaluso ba yutla sheli so ba abadong ba Krista de nala ni chara cha lung di sonong ba abadong ba yuche cha pe chpa de la ni chara yang himala ama chalang ji sonong ba amanyi na muchi ba za jali khan isana isa yuchira khan abadong ba na khenya ba za tu alibila tu situation saru tu khada suro samato abadong ba Jisu Krista cha du disa na che thinke pa che nong cha khu Krista ni sa kya isa ning da khala cha akang cha ba aza cha du cha lung ti pa che nong cha khu isa apa cha lung ti nong ba isa de mamalari Krista cha du cha thinge pa che nong cha khu isa na che cha lang himala palilang himala nong ni da isa de mamalari ba za chali li kham isa na lam ting ka change isa Christian yo Lithro dila sa isa Christian di akang ku khila aza isa Sangtam rati koyor ma naga rati koyor ma worldwide Christian la problem atiu ba cha hachali li isa anmala akunga chanali pa andala pekhu machi chepa andala malam ching chepa achai sayo phamaling atiu ba cha akunga ra tu chanali pa akunga ra tu chali pala cha isa longphi ba cha achali ba isa na thing mate ga chenge isa Lithro dila atranung ke tike ba cha kha da isa ngur ba amapala le de sa every Sunday ashi balong la ba ashi balong la lo ba isa kha tang tang ke da nor ba Sarang bayu lay sana kadang ngir badang changi Christian na dia tung sarang bayu chang ngi chok ho acha cha yu che acha za cha lang ai khoi sana ngi po kanya matra che chir da ngi pa cha cha tu char dai sa kang la amali chi ba cha mali kada choi sa Christian na kang la amali chi mali ro sarang bayu chang ngi pa cha le ko cha ba kada cho amali chi cha mali ro because we are self righteous acha anmala akhungai ba cha cha anmala akhungai ba self righteous itu cha pastor bana chingyu ya ba cha apining da chingyu ba pastor bana jingda chola yo ba cha aramalung ning da yo ba ining da lama ila cha self righteous ila amasa ipola lungkyang le ila yuche chore ila tangkhe da na sa khare palu yo anmala isa cha de self satisfied cha ba ipu chang chang ila khada khada nge ninglo jo banung ba cha yuchra dia tungna chalam ba da acha ba problem atiu ba cha chali anmala akhunga river the bol na yongya ba cha chali azang da chona yongya ba cha chali de kha isa anmala cha khada lam chingnu anmala alam chingra khada kaunu anmala khada yuje cholam ching na linu azang da cholai ba lam ching so nu chala charang ba khe la li le na ko ichang chang ko de sa isa chang chang cha isa alam ching kaunu zinu anmala ta se se linu cha isa cha maki growth belongs to God ka isa yo angu chinung cha tu isa yo tala patum ba Jisu Krista de atsingi daliba relationship with Jesus Christ na ko ino I anmala ta se aze I anmala sure aze I anmala alam ching ko yonu na cha ko icha ta se male ako achada zike tinu sa isangi chara chala ta se male ko azangda chona yo nya ba cha jali tangi sa yo mu chikhadu chato abadong ba Jisu Krista de atsingi da relationship acha kala be banu Galatians anyam makela yo ba cha jali Galatians chapter 2 verse 20 I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in Son of God, who loves me and gave himself to me. Azangda jo I Krista de khala cha hamke jo
Hatan atela akang lipa ima ta icha Krista akang lire. Spiritual maturity. Na ko icha dela kainya mung Krista kejo Christian gango atela natsa nama. Icha ima im sujungba ma tangi icha Krista lire. Icha Krista likan mala alam chingza chalile. Icha Krista lipa badung bade atsingi da cha chana lipa chalile. Living means becoming more like Jesus by having a good relationship with Jesus Christ. Chi yalang tareking and ningla katunung kyo sarang bayu chonye. Nacha icha Krista zamalika. Atsingi da acha zamalika. Kokila. Azara tuzara nyanyi roma singsa tunara bai. Zangsa chungyara bai. Kusabora bai. Anyanya matosura bai. Tangi aude atsingi da acha malika. Audelet wana sashira third class. Wana kicho malina to mazi. Wana kuchi machata na tro machata. Kulala lapcho yuche cho chukala chanya nyiromang muchirapai. To anguchino atala watang muchirapai. Yuche mafarapai. Arake machораpai. Yungka sama yungrapai. Natana imabo mashima paradeva pami masharapai. Yuche cho nyamung maku. Anyanya matosrono kulata yuche cho chungya chungla bo kya bola yuche cho to achala tang muchirapai. Ta au ko atadela atsinge da chamle. Atadela nyanyiro manna atola na ashila to atadela makimungurbai. Relationship apatung bade atsinge da isayo annala alam jingba tadili. Relationship with Jesus Christ. Apatung bade apatung ba na chaku ining da apa sa samale. Na tutsa itsungrang you alung ti tutsa no. Agwata na chalung ti chwa matetsa ina yuche chore. Na chalung ti chwa matetsa ina tangche dana kire. Azang da cho kire. Chung chara chore. Ipo chang chang rasi re. Nana kanya pa iya kang lali re. Relationship. Apatung bade atsangi tali baza hatsali le baza. Ako anmala alam ching kaunung ba step ako di baza to. Tuna isa tronung. Tuna isa tayinung. The word of God azung dacho. Hiba azung dacho kuna isa de love chola isa lang na ba ko isa doba 100% true. Inate tsarang ba yu ya pahila kamadyo 100% yu je machanu so kole. Tuno ina choba kara lala je ina lamche chora ba. Ina changya de tu sing yu koila 100% yu je machanu kole tange hiba azung dacho la 100% yu je. Ako hikuna tu isa ka vitamins, nourishment, isa zinung ba ningdang, atro janung ba, isa lamlung jaba za hatsali le. Hiba zingda cho kicho kuna tu isa beku yuje za zisung. Sangrang ba yu tora tamuna, azingda cho atamu isa de ki yora dina, kama de 99% na karala chami yonung goli. Change lamting ka, change ata atora siya charo yale, false teacher. Azingda cho kara cho chenu, politician sa zada bichire azangta chola aran lam saba azangta choka du chojini azangta choka du choje pa ariyo point satza yuche pa yonu ni da azaba azangta cho yonu nagaland la yungkha ma inu ni da aza NLDP act ning da thapta de minister din Timothy de yungkha yung ba yo chomara ko yo chori amma chala arakela azangta cho khara choje pa araza yuche chanu ako isa namalanong ningdo aza isa de singino na ko ina azingda cho zaki malika parana yo de za atore kyo aza yuche po isa si malana chi ko de isa chi mala jino na chala za charalir ba amanyi sadan na hiba azingda cho isa ka makiso nyer ba Christianity atike la se ba Roman Catholic rana sa koi ba yo police di bichi Roman Catholic are clergies paper tina to iba azingda cho chikicho public na kyo ba ikyo ba public cha iba azingda cho khinung ma mala cho 1000 years ka hajar ka do aching iba azingda cho isa public ka makhiso cho kharana khinung makap ka ara cha singdong la ho ke ba ta se na michang na so jo kharana iba azingda cho cha mala no makap ka mayura sati bede hibo singla michang la ta se na so jo chuna tra se Kase becho, mapse becho, 1000 years Roman Catholic nipa azingda cho za rang bacho. 1539 la English la na chamala ba
ade isa azangda chungu cho kang khado isa ma isa azangda chungu ba ade 500-600 years thousands of years hipa sako amani na isa de kada muching ba isa anmala kunga cha inan na paisa kunga chalipo nyamung khoda padong ba ching de kada banna khata cho de ite apina bible azangda cho araki achayo cho ila cha yu chi cho epo ha cha yu chi cho epo isa excuse mong chorang ba ching de bo pastor bana ite azangda cho araki yo po ila cha cha yu chi pom ba changye itsi mi cho na ching de yu kha ba pom chi la ro re ba padong ba de yo nu isa excuse malinu tanya azangda cho ikinu pastor bana araki yo ni azangda cho la yu che li le ajay ko reverend bana yo ba cham khe chore azangda cho na yo ba je kine khe chore isa yu che cho na likha abadong ba ching de wade ajaba yu kha ba ching de isa cha acha ko na laring abadong ba ching de isa excuse malinu ajay ko isa tum azangda cho makap kinu yu chilai sa chung chen na linu abadong ba krista cha thinginu sa yin kan li khaye isa de tharo ki mchigu eba tharo ije sa cha isa la siking la ra yo yo ba che khan la isa ning da amma wanung chano ai ko na ba azangda chokona isa nya pamai bide chechore sona bana matoza mawachang isa ni ba mapazi kana matoza isa na batung ba kyang aning secho kishiki sanya kure batap ku thangi chano hymn number 297 rong na amawa yungna kam tau form 297 rong na amawa So